uru ni urupfu bazaniye abasirikari ba Isirayeli ndetse n'uburyo bwo kubarimbura no kubamara ngo bihaye gutera igihugu cy'abandi, bihaye gutera Hezbollah muri Libanoni, ariko icyo bashakiraga ko kiba kuri Hezbollah nibo kigomba kubaho. Muri make urwo bashigishiye abandi nibo bagomba kurusoma. Ntabwo Hezbollah byari bizwi ko yakora ibikorwa nk'ibyo gukora ku gihugu cya Isirayeli. Ntawe wabitekerezaga, nta n'uwabirotaga mu nzozi. Bishoboka bite ko Isirayeli yateshwa umutwe ikajujubywa na Hezbollah? Umutwe wavuga yuko udafashije, aya ngo udafashije, nako umutwe wavuga ko ari uw'iterabwoba, ariko Iran uri inyuma, olengate ubyange cyangwa se uzemere, ubwo nyine ikibazo kiba cyavutse mu buryo bukomeye. Nanjye ntiye reka tuze rero turebe ibyabaye ni ibiki. Dukomeje gahunda yacu yo kwanariza ndetse no gucukumbura ibirimo kuvugwa. Iri joro ryakeye ryose ryabaye irimbuka ku Bisirayeli, misile, drones ndetse n'ibindi byinshi nk'iyo bikorwa by'intambara byabaye ku bice bitandukanye, amajyaruguru ya Israel n'amajyepfo ya Liban, munsi y'umugezi wa Litani, aho barwaniye ku rwego rudasanzwe, ivumbi rigatumuka, buri wese abyitegerezaga ati iyi ni Hezbollah, nta bandi bantu badasanzwe, bigenze gute? Ikijyana guhereza leta ya Isirayeli yari ikiteguye cyangwa byagenze ute? Muri make nta muntu n'umwe bitashoboye kubona icyo Hezbollah irimo kugaragaza ko ishoboye imikorere yabo y'intambara, ndetse no kwerekana neza urwego bariho rw'imirwanire n'uburyo bwo gukocora no kurimbura ingabo za Isirayeli. Ndakubwira byinshi kujyanye n'abasirikare ba Isirayeli ndetse n'itangazo ryo bishyiriye hanze bagaragaza ishyano bahuye naryo. Hanyuma ku rundi ruhande, Iran yabwiye leta zimwe za Amerika ko imirwano igomba gusubukurwa. Yego, ngo intambara igomba gusubukurwa uko byagenda kose, ukomeza gutuza ndetse no guceceka ubu ntago birimo. Intambara hagati ya Iran na leta zimwe za Amerika, ndavuga bya bisasu bya misile na drones biva kuri Iran bigira ku birindiro bya leta zimwe za Amerika, n'ibindi biva ku birindiro bya leta zimwe za Amerika bijya muri Iran. No ceasefire, nagwagarika imirwano, ahubwo urugamba rukomeze, ihangana ryatake, bahangane barwane, ngo nibyo Iran ibona bikwiriye kugira ngo bikorwe, maze bizeye neza ko koko igisubizo cy'intambara gishoboka ngaho. Igisubizo cy'intambara kive mu ntambara. Abarusiya bari babwiye bati binago byakunda ko mwarwana maze ngo muzabone igisubizo cy'amatati murimo, ahubwo mukwiye guhagarika intambara. Nibyo gusa sindakubwira oya, ahubwo mu buryo bwatunguye abantu bose benshi, ingabo za leta zimwe za Amerika ibyo zihuye nazo bari mu mazi abira, reka mvuge ngo ni amazi ashyushye, bari ku munyota. Leta zimwe za Amerika ibyo ziteze nibyo bizibayeho urwego rudasanzwe. Mbaza ngo none ibiki? None se ibu nibikubwira uraza kubyemerara? Nimba ari gutya abasirikare leta zimwe za Amerika bari bazi neza ko bashobora kurwana kandi bagatsinda, ariko bakabonye uburyo urugamba rubibasira ku rwego rudasanzwe, iki nta muntu n'umwe watekerezaga ariko cyagenda. Leta zimwe za Amerika kweri igihugu gikomeye, igihugu kidasanzwe, bikigendekeye gute? Reka nze byose tubirebere hamwe, duhereye kuri makuru amwe tujya ku yandi, twe dukora icyitwa gucukumbura mu biba bivugwa hirya no hino ku isi, tubyanariza, tureba niki kiri kuvugwa, tureba kubera iki bimeze gutya, maze ubundi tukabyicarira koko kamwe ku kandi. Ngewe ndumuhungu wa Kamanzi, wowe uruwande, mbaye ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ngarika tubijyemo, ni ukuvuga kuva ku munsi wa mbere w'intambara hagiye havugwa yuko hagomba kubaho guhagarika imirwano, hakabaho ukumvikana ko impande ebyiri zihanganye, ngo nibwo igisubizo cy'amatati cyaba kirimo kuboneka. Leta ya Isirayeli ndetse leta zimwe za Amerika zisabwa n'abantu batandukanye, ibihugu bitandukanye, ko bagabanya intambara kuri iki gihugu cya Iran, bakimakaza ibiganiro bya diplomasi kugira ngo barangize intambara, ari nacyo cyaba igisubizo cyiza cyane kuri aya matati. Ariko abayisirayeli n'abanyamerika babaye nk'ababyumva by'igice kuvuga ko batararwana na Iran, ariko Israel ivuga ko izakomeza guhangana n'abafatanyabikorwa ba Iran bitwa Hezbollah bakorera muri Liban. Abangaba Israel ikabashinja kuba ngo bakomeza gutera urupfu abaturage b'abasivili mu majyaruguru ya Isirayeli, kandi ibyo Israel ikavuga ko idashobora kubyihanganira uko byagenda kose, bagomba guhangana nabo bakabatsinda, bakabakubita, mbese muri make bakumva ko bafite uburenganzira bwo guhangana nabo, kandi bafite n'igihe gihagije cyo gukomeza kubigirizaho nkana mpaka abasirikari ba Iran
bakazabona igisubizo giturutse mu mbaraga za gisirikare. Ibyo nibyo Isirayeli yavuze yuko nta kugabanya amarere, nta kugabanya iby'intambara, ahubwo ari ukurwana hasi hejuru. Ariko nanone ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zavuga ati tugiye kumeza ibiganiro twe ari cyo byatanga. Ibiganiro bijyamo muri Pakistan ngo bigire icyo bitanga. Oya, intambara mu majyepfo ya Liban ikomeje gukaza umurego mu gihe intambara ikikije agace ka Brent Jabal igeze ku rwego rwo hejuru. Amakuru aturuka ku basirikari yemeza ko abasirikari uwagera kuri 5 ba Isirayeli bakomerekeye mu mirwano ikomeye muri ako gace ka Brent Jabal. Nkuko igisirikare cya Isirayeli kibitangaza, umusirikare umwe yakomeretse bikomeye mu gihe abandi 4 bakomeretse byoroheje. Nyuma yuko kandi ibisasu bya roketi byakubiswe mu mirwano iri kubuhuza impande ebyiri. Radio y'ingabo ya Isirayeli yavuze ko imirwano ibera muri Brent Jabal, umujyi uri mu nzira hafi y'umupaka, ubukaba ari umwe mu mirwano ikomeye cyane kuhabera. Yabaye imirwano yabatunguye kuko hakoreshwemo drones ndetse na za roketi. Muri icyo gihe kandi Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yavuze ko Isirayeli iri hafi gufata umujyi wose. Mu itangazo yashyize hanze muri video yavuze ko igisirikare kigiye kwigarurira Brent Jabal mu buryo bwuzuye nk'ikintu cy'ingenzi kirimo gukorwa muri iki gihe. Netanyahu yemeje ko Isirayeli irimo kwagura icyo yise agace k'umutekano ku mupaka mu gihe ibikorwa bikomeje kwiyongera mu gice cya Liban. Yongeyeho ko ufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeje kandi yaburiye ko Isirayeli yiteguye guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, harimo nuko hashobora kongera kubaho urugamba rutoroshye hagati ya Isirayeli n'igihugu cya Iran n'abafatanyabikorwa babo. Uwo ni Benjamin Netanyahu wavuze ayo magambo. Reka twumva amagambo ye nkuko yayavuze nge nawe twumva ibyo Netanyahu yatangaje. Netanyahu yagize ati: tugiye gutsinda Brent Jabal, tugiye gusenya iki kigo gikomeye cya Hezbollah. Ku rundi ruhande, ejo nategetse ingabo za IDF gukomeza gushimangira agace k'umutekano no kukageza muri Burasirazuba ku misozi ya Hermon kugira ngo dushobore gufasha neza abavandimwe bacu ba Drill mu gice cyabo mu buryo bumwe. Turi mu biganiro rero na Liban ariko tugomeza kurwana. Iyi misirano ntabwo igomba kubura. Tumaze imyaka irenga 40 duhangana. Ibi birimo rero kuba ubungubu kuko dufite imbaraga zasanzwe kandi ibihugu biri kutwegera atari Liban gusa. Mu biganiro twagiranye na Liban hari intego ebyiri z'ingenzi. Ubwa mbere ni ugusenya Hezbollah burundu. Icya kabiri ni amahoro arambye by'ukuri, amahoro aboneka binyuze mu mbaraga. Inshuti zacu z'Abanyamerika zihora zitugaragariza amakuru ajyanye n'imikoranire yazo na Iran, avuga Hezbollah. Intego zacu ni za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni zimwe. Turashaka kubona ibikoresho bikungahaye bya kirimbuzi bivanwa muri Iran. Turashaka kubona ubushobozi bwo kwigwizaho ibintu nk'ibisasu bya missile ballistique bivanwa muri Iran, kandi birumvikana ko twifuza kubona ifungurwa ry'umuhoro wa Hormuz. Gusa biratinze cyane kumenya ko ibi bizarangira cyangwa se uko bizagenda. Gusa igisubizo ngo kizaboneka. Iki ni igihugu cya Isirayeli cyatangaje ibi ngibi, maze Netanyahu yemeza yuko bari mu mushinga ukomeye cyane wo gukubita areba inzega Hezbollah no guca intege igihugu cya Iran gitiza umurindi Hezbollah nkuko Netanyahu ku giti cye abivuga. None ibyabaye ku ngabo za Isirayeli wakibaza ngo none byaje gute? Bo bwabo babitangajeho iki? Ndavuga igisirikare cya Isirayeli nyirizina. Igisirikare cya Isirayeli nacyo ari cyo cyavuze ku bijyanye n'ibyabayeho. Iri ni itangazo ryashyizwe ku rukuta rwa X kuri radio yabo cyangwa se kuri Minisiteri ya gisirikare muri Isirayeli. Yagize igitangaza. Itangazo ryabo riragira riti: ingabo za Isirayeli byahinduye bivanye mu gihe burayo nyine nkuko umwimere wabo wanditse. Bagize bati: mu gitondo cya kare uyu munsi umurwanyi wa ADF yakomeretse bikomeye, abandi barwanyi 4 barakomereka byoroheje bitewe n'iraswa rya rocket mu majyepfo ya Liban. Abarwanyi bakuye mu bitaro kugira ngo bajyanywe mu bitaro, bavanywe mu bitaro bitoya, bari bajyanywe mu bitaro byegereye ngace ga Brent Jabal, bajyanwe mu bitaro binini by'i Haifa. Ubwo nyine bavanywe mu bitaro bito bajyanwe mu bitaro binini kugira bitabweho. Ati imiryango yabo yahawe amakuru ajyanye n'ibyo bakorewe. Muri make Isirayeli IDF ingabo zabo zatanze amakuru ku miryango y'abana basirikare 5 bose bakomeretse muri iyi ntambara. Gusa umwe yakomeretse bikomeye. Niba kuvuga ngo bikomeye babyegereje kuba yapfa kuko iloketi yatewe na Hezbollah
Hezbollah yabanje yakurura amakuru ngo imenyeho abasirikare ba ADF bahagaze bari kwitegura kuzamuka ngo batake ibirindiro zabo. Bari kurakira rokete kiragenda no ku myanya ya Isirayeli ngo kirimbura ibice abasirikare ba ADF bari bahagazemo. Ubu nyine birangira Hezbollah iciye intege abasirikare ba Isirayeli. Ku rundi ruhande ariko nkuko abyumvishe Bwana Netanyahu avuga yuko intambara itarangiye, ahubwo intambara igiye gukomeza kandi mu mbaraga, asa n'ashimangiye cyane cyane ko bayiteguye guhangana na Hezbollah kandi biteguye gukomeza no guhangana na Iran nk'igisubizo cy'aya makimbirane. Netanyahu bamwe bavuze ko ibi bintu arimo kugaragaza bigaragaza neza ko adashishikajwe n'ibiganiro, ubw'ibyo ashobora n'ubundi gusunikira Leta Zunze za Amerika kongera gutangiza intambara kuri Iran mu rwego ngo kujya gufata ngo kirimbuzi cyangwa se Iran ifite nimba Iran yanze kuzitanga mu buryo bw'ibiganiro. Nacyo Leta Zunze za Amerika babasaba Iran n'amategeko mpuzamahanga yemerera ibihugu kugira uranium mu gihe izo uranium zitarakoreshwa mu bijyanye n'imbaraga za gisirikari zakibasira abandi. Ari nabyo leta ya Russia cyangwa se Uburusiya bwavuze yuko ibinyoma bivugwa kuri Iran zo kuba uranium yabo ishinzwe cyangwa se bari kwikora kujya bazayikoreshe mu bijyanye no gukora ibisasu bya kirimbuzi ari ikinyoma, kuko nta bihamya byabyo nyakuri bihari bigaragaza ko ari wo mugambi igihugu cya Iran gifite. Ari nabyo byatumye Uburusiya bubihakana bukavuga yuko iki ari ikinyoma gihimbwa n'igihugu cya Isirayeli. Hanyuma tuvuze ku bijyanye n'urugamba, Iran iyo yahise igira ikivuga kuri iyi ntambara ndetse igikitangaza. Ruhande rwayo Iran irimo kohereza ubutumwa butandukanye cyane. Ambasade ya Iran i Beirut yatangaje ko Liban ari roho ya Iran, ishimangira ko Tehran itazatererana Liban uko byagenda kose. Abayobozi ba Iran kandi bavuze ko guhagarika imirwano muri Liban bigikomeje kuba ikintu cy'ingenzi mu biganiro byabo byagutse na Leta Zunze za Amerika. Nkuko raporo nyinshi zibivuga, ibiganiro byabereye Islamabad byari bikuyemo ingamba zo kwemeza ko gahunda yari yose yo guhagarika imirwano izajya no muri Liban. Umwe mu bashinzwe umutekano muri Iran yavuze ko guhagarika imirwano by'agateganyo bishobora gutangazwa vuba bikamara icyumweru kimwe bitewe n'ibiganiro n'igitutu cya Tehran wenda. Ariko impungenge ziracyari uko ibintu bishobora gusenyuka cyangwa se izo gahunda zishobora gusenyuka zitazagira icyo zigeraho. Abayobozi ba Iran baburiye ko mu gihe diplomasi irimo kugorwa ibintu bishobora kwangiza cyane inzira. Netanyahu avugwaho ko ari we ukomeza gutuma ibintu bigira mu kaga gakomeye ndetse no gutuma intambara yakomeza. Mu gihe imirwano ikomeje ku butaka kandi diplomasi ikaba irimo kugenda icika intege, Liban ubu iri ku nkengero z'imirwano ikomeye cyangwa se intambara yagutse, kandi bisa naho Iran iyi ntambara ishobora kuyicokamo ikayijyamo. Uragira ngo si bari banabivuze na mbere? Urebye itangazo yashyizwe hanze na Iran muri ambasade ya Iran yemeje ko Liban ari nka Iran, yavuze ngo ni roho ya Iran. Roho rero n'umuntu ni bamwe, bisa nkaho gutera Liban umeze nk'uteye Iran kandi gutera Iran umeze nk'uteye Liban. Ari no mpamvu Hezbollah yaje gusubiza igatera nayo muri Isirayeli ihorera Iran. Iri tangazo ryashyizwe hanze na embassy cyangwa se ambasade ya Iran i Beirut ho muri Lebanon, riragira riti Iran na Liban ni abantu babiri bafite mu mitima yabo urukundo rwinshi rw'amahoro, ariko icyarimwe bagakomeza gushikama no kurengera igihugu n'ubwigenge. Yemwe baturage b'abanyacyubahiro ba Liban, ni ubuhe butumwa muha abaturage ba Iran bari mu mihanda? Bisa naho Iran igaragaza neza cyane ko abaturage bo muri Iran bari mu mihanda bamagana imyigaragambyo iri muri intambara ziri muri Liban, ari bigaragaza ko abanya-Iran bashyigikiye abanya-Liban, kandi abanya-Liban n'abanya-Iran ari abantu bamwe batekereza kimwe, ngo bose bifuza amahoro n'abaturage b'amahoro, ni ibihugu bishaka kugera ku mahoro. Rero kuba Leta Zunze za Amerika na Leta ya Isirayeli batumva neza guhagarika imirwano muri Lebanon, ibi ngibi Iran ibona neza ko nta gisubizo cyavamo ndetse nta n'ikintu kizima byatanga usibye gukomeza umwuka w'intambara no komeza ihangana ritoroshye mu karere. Iran nayo irashaka kuburanga imirwano mu buryo bwa nyabwo,
ishaka ko urugamba rwongera kuba mu buryo bw'imbaraga, abahangana bagahangana, abarwana bakarwana. None mu gihe ibona Leta zimwe za Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ntacyo bitayeho, badakora ibyo Iran ibona neza ko byazana igisubizo cy'amatati ndetse no guhangana, ngo Iran yo iraza kubyura intambara. Ibi bivuzwe mu gihe nanone benshi bari bakomeje gutegereza yuko ahubwo intambara yashyirwa akadomo muri kino gihe ntazongeye kuba ibyabaye mu minsi ishize. Bwanjye mu burasirazuba bwo hagati bukagiye gusenyuka vuba kandi bidatinze imbere y'abantu bose babireba. Kubera iki? Ijwi ry'umuyobozi mukuru w'inteko ishinga amategeko ya Iran ryasohowe ubutumwa buhamye, avuga ko guhagarika imirwano bitagamije kumara igihe kirekire kandi ko bitazongera igihe nta masezerano abayeho. Nuvuga ngo ntago ibyo byo guhagarika imirwano byitwa nka ceasefire cyangwa CCLF ngo ntabizongera kubaho mu gihe amasezerano azaba adashyizweho umukono. Muri make bisa naho Iran ivuga ngo bagiye kongera gutangiza urugamba barwane impaka. Ibrahim Razaei ni umuvugizi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe umutekano muri Iran, yabisobanuye neza mu itangazo ryeruye yashyize kuri X. Uburenganzira bwa Iran ngo bwemewe cyangwa se akarere gashobora gusubira mu ntambara. Muri uyu muburo hari kimwe mu bintu bikomeye cyane ku isi bishobora kubangamira ikirere, ngaricyo inzira ya Hormuz. Razaei ashimangira ko Iran igomba kugenzura no kwemererwa cyangwa kwemerera uwari we wese kunyura muri uyu muhora w'amazi ya Hormuz. Ko guhagarara kw'imirwano muri iki gihe ntacyo byaba bimaze mu gihe bari kubangamirwa. Amagambo ye arakarishye kandi afite icyo agambiriye. Yavuze ko guhagarika imirwano byabaye ahantu ho kororokera ubundi buryo bw'ubugizi bwa nabi, atari amahoro ararambye ndetse no kwishyira hamwe no kwitegura ahubwo ibizakurikira. Hanyuma ngo haje ikigereranyo ubu kirimo kuvugwa cyane. Razaei yavuze ko guhagarika imirwano ari iryinyo ridafite ishingiro, muri make ridashobora guhekenya, ikintu kidakomeye, ikintu gito cyane kitagomba kwitabwaho. Ati tugomba gukuraho rero ubu busazi ngo bwo guhagarika imirwano, twongera guhangana n'Abanya-Israel n'Abanyamerika. Ni ikimenyetso cy'uko kwihangana muri Tehran gushobora kuba kuri kurangira. Muri ubu butumwa bwa diplomasi kandi nta mvugo yoroheje ihari, umurongo usobanutse gusa. Kwemera ibyo Iran isaba bitaba ibyo bagahangana n'ingaruka zabyo. Mu gihe imvururu zikomeje kwiyongera kandi impande zombi zigakomeza kwihagararaho, hari ikibazo kimwe gikomeje kugaragara. Ese uyu ni umuburo wa nyuma twavuga yuko ugiye kuvamo amatati n'intambara itoroshye ku buryo budasanzwe maze urugamba rukongera rukaba ku buryo bukomeye? Itangazo rya Razaei nkuko naimaze kukubwira ni itangazo litavuzweho rumwe, bamwe barinenze abandi bararishyigikira birumvikana, bavuga yuko bikwiriye. Gusa nyine ingabo za Iran nazo zikavuga ziti mu gihe tudahabwa uburenganzira bwacu twemererwa n'amategeko, mu gihe tudahabwa agahenge nkuko byumvikanyweho, ahubwo tugakomeza kuza kwibasirwa, intambara kwihagarika ntacyo byayivuze. Kandi byose gahera ku murongo wa Hormuz cyangwa se inzira ya Hormuz yo mu kigobe cya Paris, inzira inyuramo amato menshi. Iyo Leta zimwe za Amerika zivuga ko ari ngombwa guhagarika amato yose ajya ku bigobe ku bizambo bya Iran kugira ngo Iran idacuruza petroli yabo. Gusa ariko nubwo bavuga gutyo, Iran nayo ikavuga yuko bidashoboka ko bayibangamira. Iran ihamya ko niba bayibangamiye nayo irababangamira, kikaba kimwe ku kindi. Ubwo mpanguye niwangamiye Iran witegure nayo kubangamirwa. Iyi ni imvugo isobanutse neza ibishobora kuba. Turebye kuri iri tangazo ryashyizwe hanze na Razaei tukarisoma turisesengura, hari ibintu bitatu turaza kubonamo. Reka tubanze turisome. Byanditswe muri rw'igiperesi birumvikana, twabihinduye muri rw'ikinyarwanda. Ihagarikwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano ntirigomba gutuma amasezerano yo guhagarika imirwano yongera igihe, cyangwa bagomba kwemera uburenganzira bwa Iran harimo no kugenzura inzira ya Hormuz, cyangwa se dusubire mu ntambara. Ntibagomba gukoresha umwanya wo guhumeka wagaragaye kugira ngo bongere gukora ibibi byabo no kwirwanaho ubwabo. Niba bataduha uburenganzira bwacu, ibintu bisa nk'iryinyo ry'ihagarikwa ry'imirwano bituma Abanyamerika n'Abazioniste bakora ibikorwa by'ubugome, bigomba gukurwa bigashyirwa ku ruhande. Uyu ni Razaei mu mvugo ikarise. Hari ibintu bitatavuze. Bwa mbere ngo guhagarika amasezerano agena guhagarika imirwano ntibigomba gutuma amasezerano yo guhagarika imirwano yongererwa igihe. Buretse gato,
ubwo ni muri make ni igihe cy'ibyumweru bibiri kirangiye amahoro atabonetse, bivuze ngo ntago ari ngombwa kongera ikindi gihe cyo guhagarika imirwano, keretse gusa bemeye ibyo Iran isaba, uburenganzira bwa Iran. Muri bwo harimo no kugenzura inzira ya Hormuz. Bitaye ibyo ngibyo basubire mu ntambara. Cyo ni igika cya mbere. Kabiri, nk'abanyamerika bagomba guhabwa agahenge, ngo ni bagomba gukoresha umwanya wo guhumeka, icyo cyitwa ceasefire, kugira ngo bongere gukora ibibi byabo no kwirwanaho ubwabo. Muri make bafata umwanya wa ceasefire, bitegure bongere biyubake, bitegura kuzagaruka mu ntambara. Hepfo gato, niba ngo Amerika idatanze uburenganzira bwuzuye kuri Iran, ibyo guhagarika imirwano bituma abanyamerika n'abazioniste bakora ibikorwa by'ubugome bigomba gukurwaho bigashyirwa ku ruhande. Ubundi umututu wa missile ndetse n'uw'indege za drones tukumva n'ubundi utangiye gukocorana muri kara karere. Iran irabateguje iti olingate mujyange cyangwa se mu byemere, uko bizagenda kose urugamba niho rwajya kumwaro, niho rwatangira, nta kintu cye cyakabaye. Niba mutemera uburenganzira bwacu, tugiye kurwana namwe hasi hejuru, tugiye gukora ibishoboka byose. Kuko ugize ukwitegereza neza, ukareba neza amagambo uyu Rezai yashyizeho kuri X akayandika ayitondeye neza cyane, ubona ko nta guhengekereza kurimo, ahubwo ari ukwibasira byuzuye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugaragaza uburemere bw'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mitima y'abanya-Tehran, Iran, uburyo batekereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburyo yifuza gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigishatse gukomeza ibikorwa by'intambara. Ubwo ahangaha birasobanutse neza, urugamba nicyo kintu gishoboka cyane, kandi nicyo kintu gishoboka kwaguka mu karere kose, apana noneho muri Iran gusa cyangwa se muri Liban yonyine, ahubwo akarere kose gashobora kwisanga mu ntambara. Impamvu ni eshatu. Impamvu nuko ahantu umura Hormuz uherereye nimba hagiye kurwanirwa bakanarwanira mu nyanja ya Perse, ibihugu by'Abarabu bumva ngo Saudi Arabia, Qatar, Kuwait ndetse na UAE na Bahrain bashobora kwibasirwa n'imirwano n'ibisasu byinshi byajya bibituraho, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha ibyambu byaho binjira mu mazi ngo bahangane n'umuperesi waba wariye Amavubi. Icyo gihe rero byazana none ibyago biremereye mu karere muri rusange, intambara yaba ibaye intambara mbi mu buryo batigeze batekerezaho, habe no kugera ku cyo babonaga nk'igisubizo cy'iyi ntambara, ahubwo babona gusa ibyago ndetse n'irimbuka ari ryo rikubagwira. Gusa Iran ariko ngo yabanje gutanga umuburo, imenyesha ko ibikorwa byose bitarimo gutanga uburenganzira kuri Iran nta bizagera. Muri make nta kintu kirimo. Amerika ibirwa ko ingabo zabo zikwiriye kwirinda gushotora abanya-Iran, reba handi bajya gukorera ibintu byabo, reka abanya-Iran bakibera mu mahoro. Bitaba ibyo ngibyo, umunya-Iran nakora mu mbarutso, nimuzamwita umugome, nimuzamwita umuntu ukunda intambara, ahubwo nicyo gisubizo kizaba kiboneka ko gishoboka kugira ngo ukwirwanaho kwayo gukomeze. Rero nimba bikomeje muri ubu buryo, ndabona nawe kandi urabona ko ya mahoro muri kara karere adahari. Bivuze ngo no peace, no stability, nta mahoro, nta tuze, nta n'umutekano. Nanjye ni iminsi iri imbere ihatse byinshi. Ndumungu Akamanzi, wowe uruhande, reka turindire iminsi zatubwire byinshi. Ukomeze kugira byiza ubana natwe, kandi gushimira cyane ukanda like, ugaduha n'igitekerezo, ukaba waranakanze subscribe. Ibihe byiza, amahoro.